Hello, mi pite ho kanlim uve keima Sunlai CHOLLHA. Rishi Sunak hi modern British Prime Minister adia ahang no pen ahi. United Kingdom House of Commons la adia zong House pen ahi kine. Chukit le haulam dol a zong Hindu himasa pen zong ahi. Tukum 2022 sungmai meya United Kingdom ten Prime Minister veituma khelun. Boris Johnsonin kumthuma hin pu zobin 6 September nin resign akibolin. Liz Truss in Queen Elizabeth Athinini masang in Prime Minister Hintu in Hinla United Kingdom history a Prime Minister pachompen din nisom lilanga zobin amale ma resign akibol kitai. Hitia United Kingdom government instability hilaiza Rishi Sunak hin Downing Street a HNP lolina ahin muzo mong na dem Zuleni is a Prime Minister ahin tu dem ti United Kingdom mi PQ hitalwin Vanoizin agaldot jingkhatsu ahetai. Rishi Sunak hi United Kingdom politics a alut kal kumsagi zo a Britain te top post Prime Minister somngala si channa changahi. Themzil nalam a 2001 comment Oxford University England a graduate asimin. Honor subject in PPE Philosophy, Politicsและ Economics nalan BA First Class in Achaijin. Oxford University a kailajin tua a political party te Central Office internship anabolin hi. Postgraduate hi 2006 komen Stanford University California United States a kon MBA achaijin hi. Hichi Stanford University muna hi tua aji aksata multi to akimutu masat amun ahikide. Ajinu hi Indian billionaire businessman software company Infosys Founder Narayana Murthy chanu ahikine. Prime Minister Rishi Sunak hi United Kingdom gamsu ami pizala minthan na zong anei kide. Britain's success MP tia head zong hi Sunabana United Kingdom Parliament a mi house pen zong hi. A house dan hi aji aksata multi netobom a Indian suma 70 billion anei honin. Buckingham Palace a King Charles le Queen Consort Camilla neile ko 300 billion. Sang in zong atam zone hichi ita ahi number 10 Downing Street Resident adia haup ena kisei ahi. Rishi Sunak United Kingdom Prime Minister ahi hi India te United Kingdom Prime Minister kaidanin aki helkit ahi. Rishi Sunak pilepu Himalaya Punjab province British India anaping honin suin East Africa anahupem unahi. Apuson ucu Gujranwala tua Pakistan Gambia umta amuna anaping in apison wang Tanzania anaping in ahi. Apa hi Kenya Africa aping in lothimi ahi anu wang Tanzania aping in tun England a pharmacy ahunge. Rishi Sunak in konte British Kenya East Africa ako 1962 United Kingdom anhopem unahi. Rishi Sunak hi 1980 kum Southampton England aping web ahin kum som lileni web ahi United Kingdom Prime Minister kaisa ahi. William Pitt the Younger kum som nilali ahi UK PM akilhando kal kum zanila som thumla ko chitasa 1783 zawa pat UK PM mi som lila thum gilheng do la Rishi Sunak hi akum dong pen ahinalaizin ahi. Tu laiza ki seimin thang Russian President Vladimir Putin su Russia Prime Minister ahi chukum som lila sigi anahita. Rishi Sunak in Sumitian India adala kalkum somgit walzo hitajongle India chila ahi aman lo nauzu. Hinduism dita azui mutheinazu Buckingham Palace ahung potla kalawa akibuzu ahize. Indian citizenship ne aksata multi mawa ne hin India te tupa mumu ahi apot chin sa di nahi. Rishi Sunak UK PM kaido hi Anand Mahindra in Winston Churchill 1947 theory to affair tai atina hi. Anand Mahindra hi Indian billionaire businessman Mahindra Group chairman ahize. Second World War laiza United Kingdom Prime Minister Anamintang Winston Churchill in India te independence pe di adawdal na athuse. India te hi chamlat na akipi le alam kai the aching le vai hom the om lo zi uvin agam sungo asu chat ve beb diu ahi anati na hi. India Prime Minister Narendra Modi in zong UK PM tha akipon do chun congratulation abol pejin
2021 kuma anakinop to sa India le UK roadmap 2030 ta mol so din akinep na asay peje. Sasi Tharul Congress MP British in India kumzani wal anavai hom achu India economy le agam associate ya ngo changmel a India te kumzani sung kumse a paung khat kathi mo tawe tive sana British ten api diwa seipa jing in zong UK te pa na api in minority ho UK top post api the uhi India hitabong aso thei mo na dem tin India mi pin Rishi Sunak akipa pipuma agial si divin asay na hi apupa Narayana Murthy in zong atupa UK PM lolhin akithang at pi na apong do in mabana alolhin zinga United Kingdom gam lolhin ta apu tup di akinet na zong asayjin ahi Rishi Sunak hin graduate achayjin government source kiti American Multinational Investment Bank and Financial Services Company ana atonghin ahi 2010 kumin private investment Thelim Partners kiti pound 536 million lut in anaput doe chupat laijin zong tua a political party conservative te din volunteer in hap ta khat le nive tapong na anatong ji e a political career ahung ki patna ta chu 2015 kuma House of Commons dia Richmond's North Yorkshire kitimon akon member of parliament ahung kai chu ahi Rishi Sunak hin United Kingdom te EU membership European Union akon pot do di Brexit hata in ana support in chule UK PM Louis Theresa May noiza panmun hoita Parliamentary Under Secretary of State for Local Government anapue 2019 kuma Theresa May Prime Minister akun akirizain jovin Zori sponsor UK PM din Rishi Sunak in campaign abol alol hinzi in Parliament hoiza che Chief Secretary to the Treasury atusa pengalin ahi anato hoiza in Prime Minister Boris Johnson in lagup ka in United Kingdom Parliament dia second top post Chancellor chu Rishi Sunak ahin tu sa jingin ahi United Kingdom Chancellor ahung hi le gamsung corona boinan ahin phan ahin la Rishi Sunak dia popularity henbe theina lampi ana hizokit lewlewe Chancellor hin a British te mipi hetmang mo a athilpa bol ho chu coronavirus of Britain Sunlai eat out to help out schemes ho chu ahi United Kingdom te chu a economy u Brexit European Union andal ha na wa kun kile do lo laizin global corona pandemic in a hinlon khuvin chichung chona Russia Ukraine gal ji in boina han nation son July 2022 la kipat don in ministers zakhat la somsagi la ko la minister song ni in resignation a hin bol ji un Boris Johnson government chu athu lo ta na chuin Rishi Sunak chancellor akon resign ke bol in UK PM di de nan conservative party leadership election a adingin hinla distrust akon golal na chu achang tai hinla distrust government sim lavzo in asa lungsi alien kinep na athon ti bangin amini budget de lo na conservative MP support amuloji in UK PM ahina konin nisom lilanga nin resignation ahin phonglo kitai Hichi Rishi Sunak adin Prime Minister hinadi kolen ta ongkyong kitan Lori MP zathumna somnga la sagila zakhat la somko le thumin support api tolhonin akitet pi bezin Rishi Sunak su United Kingdom history amel mangmo din United Kingdom te Prime Minister asomnga la sagi channa chu achangta na hi Rishi Sunak le aji aksata multi hi akum akigol honin Alaf Suri hon hi Stanford University California a MBA asimlai hon akipan kumdi akingai zo hon in 2009 kumin Bangalore a anakicheng hon in tuncha numeni anei honin hi chanu thilkan tita ba in apa Narayana Murthy company Infosys 0.93% share ani akon aji Rishi Sunak to British kama mihosa zanile somnile ni na in apang pahon hi neile golama tun in thupi li United Kingdom le United States of America anei hon in
Hio su Indian suma seidin 1.5 billion aman zawin ahi. Anei le gohan akhat na 5 BHK Kensington London a omin hichusong lia asangin 2010 kumin British suma 4.5 million in anachohon in tun British suma 7 million manahitai. Ain hon ani na din apartment hi or Rompton Road London Hichi hi holjin lena aman na hin 2011 in Indian suma seidin 2.4 crore in anachona hi. Anei le ago athum na din United States California muna Santa Monica penthouse ane honin hichimun hi Pacific Ocean ti khanglen Venedia munom ta hin 2014 achun British suma 5.5 million in anachona hi. Ali na din North Yorkshire United Kingdom a manor house 19th century laija kisa ekar somnania lin hi 2010 achun British suma 1.5 million na chohonin himuna hi Rishi Sunak hi Maharaja tia mipi na he hauna chi na thip na nei upa khangdong pu Rishi Sunak in ichana United Kingdom ahin pui hoisa Winston Churchill khanglai tabanga international holding zowa geopolitics langa zong Russia NATO Ukraine gal European Union United States of America, G20 countries, India, chula China to iti hung bidila lol hinna ahin muzo dem ti chu anagal dot mai hite.